TV. Ni Jumapili ya mbere kuma koti ekulikithia kwengwa kwa gavana Kawira Mwangaza etine na yethro etikiria mutuma twethingi yethro akinywa muma. Of course mambura neti tena mbere kwethro akibangano no ntubwa ntuko ya royo na mambura kethro akibwithika kianine kia mwenda mambura ya kethro ere ya kunywithia muma mutuma twethingi kwethro akiukieti kio gavana of course kuringana na katiba ati gavana ebelua munini weno ethro akiukieti ki so ni mantu yakethwa yekujirwa ari mbere buru kwethwa yekareka ndene ya county ya Meru na re think nirio ya thatu mantu yakethwa yekareka na mona riraria wajia kukareka nyuma ya katiba njaro kwethwa Kenya. So what do we expect ntuko ya royo? What do we expect kana nibiwe tukwirigira moving forward? Maybe kuri na rwaria ati Kawira Mwangaza bakwithwa ita kotini wetia orders chekwiria mutumanyo muma. If that happens then kugethwa kwekara atia awe kana kando na mantu ya Meru nithire itwe kia mukira roughly better chokinya billion 140-135 kuma devolution irambiria mwaka ya 2013. Iji ni mbecha tumba kuwa ni kuonekana ndene ya county ya Meru. Wathi ulunke maedho yaku nturene ku no kuona alama ya billion 140 nturene ku weta taunine no kuona alama ya billion 140 taunine wo eta so ri ani mantu kwenda twithwa tukiariria tukubarua ri na kwethwa mutuma aeta mwanka 2027 then kugethwa kukaria atia considering siasira chindene ya county ya Meru. Yani oma tukwenda twithwa tukiariria tukubarua ri na woni ngwatia makwariria mantu ya ni ekurubele bateria ukinya kire chungi kia siasa tukubarua ri na kwa bire kidikira turi na ZK, the woman of valor. ZK, how does it feel? It feels good. Kapisa. Very good indeed. You know, ukiwa ni feel good kwe mtu jobless die courtesy of you. Inatoa mbere kwithira jobless. So many people lose jobs because of carelessness. Yes. Okay. ZK Zipora kijana nominated MCA deputy majority leader na deputy majority leader onwe move wa motion ya mweri jua na mwaka muthiru ira yengire kana motion yoro yengire Kawira Mwangaza etene na kwithwa rende ituma mambura ethra kibwithika ntuku ya Jumatatu uyu turi na mheshimiwa Jim niwe MCA wa wadi ya Thwana na ni majority whip ndani ya mbunge ya county ya Meru. Mheshimiwa, karibu sana. Asante Martin. You people bwaketi Meru muno myake lena nusu. I think it was worth. I think it was worth kumyaki unu to rato realize Meru na thina. We decided no mwaka tusote thina re Meru. Na kinya thina ya ringi Meru we are there tusote. Lakini tukwirigerete ya ringi. Turi na Gaki Mboi Bensuda. Gaki Mboi ari kampeno munene kana ari muwati barua Kawira Mwangaza then na turire amantu yejire yaralukanira. So na Gaki, karibu sana. Asante sana. Ibwega sana ndula. Kankethie mutegeri wa Weru TV na thikiria Bondeba Weru FM na mumiru ende arari. Ibwega sana nonto bwa kwithira we na uniru ari. It is true kwithira ndi away for some time lakini tirari kuraya muno no ndirari mantu na ya Meru. Kambere mbuye ingochokeria Murungu ngatho sana na komwa ukumye bonde nonto bwa kiao kiawe nonto bwa Meru County au tukinyete mwanka thai nonto na karite yakatwegererete ruko ruraturari na ruru rwingi muno na nchokerie
waheshimiwa baba ria nkatho nontu bwa kwithira bari resilient kuumiria kunene sana na unity ira bara portray the 47 of them kinya kithira itwaba watakia twi na aome guys congratulations Murungu abutharime na kinya bara batirare amwe nabo we love them na twina mutuma thai na agatuma miru. Very well. So karibu sana mutegeri wa Weru TV aranire na batwi ukirukira namba yetu njero ya SMS 23578 na withirukira na batwi kiri mitandao yetu ya Facebook, mitandao ya Twitter kana X na kinya kiri YouTube tuli live tukwenda kuibwa maoni yaku uwe tukorua how do you think Meru nitite then after impeachment ya Kawira Mwangaza na ni bibio urenda kwirigira kana ni bibio kwirigira miaka ile na nusu ere ya mtumato ethingia ayukiete kiki au gavana. What do you expect county ya Meru? So kiki Kawira na re mtuku katuko thai umwanifaisate umwira ata thai well ndula kinyarira mbere yano mbere ontugu wamburi na ata kwa karena muchoro uko lakini ndo chokerie kuria kunda kuira she was my political friend na akona bote wetaniria na mtu kana ibo pita na mantu ne jama ingi antu utura heshima chia kuira we na choka na wetikyo boku kawe bai ba kidogo burambo mbako advise the former governor kana burambo mbakuwa especially kiri mwekuru mumiru araikuru bonde bari ikieba kinene muno nontu bamantu yauya karikite nontu riranda supportere the former governor na ndairitanirie burun kurika nantu babainge bambura kiatire kaki you are a proper professional imbio kuria ke mwekuru wandu boibo baua nani birande nganite abio kandenda go to change terrain ya politics chieto turi ekuru Amiru and I thank God nontu itwaombere ku push that na twakulukia lakini unfortunately ikieba kinene nontu mtura twa push forward na araumba kukinya nara ndehire kurealize muntu wandu no twa pushite sorry to say this nontu ndaumba kwa analyze former governor kidogo nkawa na kipindi kiwe ethira ario kia 2.5 years na chumburite Meru kabisa mwangaga change setup yetu maandili yetu turi Amiru akachange akathangalania kila kitu athangalania mantu rungurururi athangalania mantu nchukune athangalania mantu table room bedroom everywhere kwa tuika batu Meru ira iyikenene iri ishimari nene ishimari rari etwa auritura rionde so ni atende akuwa ruari Martin it's unfortunate that ngenzira turari twe ku make politically ya ekoruba Meru na uratwa tumere kugita these gains through the same person mantu yonde ya utika but ndi ako address antu ba Meru kwinegire nene muno aratwakire at the national level kwa tuika Meru irirwa is a chauvinist community kura antu arume batienda kuona antu ekuru bari at the helm kambue atire ini na aratwakire gire nene sana na tibwo kuri ni urongo bwawe na drama chiawe no ntukura cha Kawira ita importerwe kuma Burundi kana DRC chie yaitorwa kithatine antu bara antu arume antu ekuru ayuthi betu ibonde ba muringire kura iriku in fact no ntu inda usikete mantu ne ya Kawira muno antu arume ba Meru ibo bamuatire na ibo bamwere kura ira nyingi buru so ngaikwa kurira ndona at the national level na kinya international no ntu itaita buka nyinyi ni wa Meru wale hawapendi kuona wa mama sasa nkabauri atiri atupendi kuona wa mama hizi kura mulileta Meru mkamwekea ama aliwekewa na wale wanaume tu mnasema hawapendi kuona wa mama so boranka waka moving forward antu betu bonde arume antu aka twenegiria kuiruta bora turakirwegi kwa tuika tutienda kana antu arume betu batienda kuona aka
twina kagikau kawita atia kakuiruta, and I know Murungu ari iguru na agatuma twite atia na mbere antu ba Meru ekoro akoro na antu bonde mbere ti ekoro bonde bari antu bantu katurari na muntu wandu ari katurari na muntu ari misplaced nontu kawira nkeja kwenda kumuriti and I'm very sorry karu ari kwithire irio ntuko mwisho tukwaria mantu ya kawira nontu she is past na mantu jara twinajo ija ku focus na Meru kutumania nara kuonde atamburangite tukiwatakia the incoming governor kwa mantu ja kawira ndula nti yaria ringi ruari iro nkwaria mantu ja mwisho au focus with the most important things that are ahead of us as Meru people lakini mbere antu ba Meru kwina supporters barabarari bakawira banene na ibaringikite and of course kwina supporters ba the incoming governor twinde turi ya Meru nemwe and what we need is unity lakini barabaringikite nontu kawira na areba ibelere kambere ndi muitikia na ndi murombi na ndoma Biblia egita magita na tha belongs to God igoro kwamba kwithira igwa akario ruari gukethera gukaribungi ote wako meaburaru gukethera kukaria atia lakini Murungu wenetete atia na ichi na kambu we Murungu atorwirite ndwai nontu mbahintere kindogo barabomba kwithira bena kieba nontu bwa gavana kawira mbere kawira arari mtondu na mtondrama nontu ndula utiomba kuona a proper leader agita eta mbua ugeta Nairobi in the high-end estate tukaibwa nyumbere arayuri ngiri ara Meru owe iminaro ukiria lakini we tana arakienine imandibuti uyikiria mbi uyikiria nto ku iku promote poverty na kwenda kuisha antu baraba Meru bakaranthi o wariko owara uria we ba entertain na drama we antu betu uri ona baibwira mandibuti baibwira miringeti mandibuti yara ndula ngavana ageta erierete na roi akenja roi kwatwika roi rwani kabisa ekoro barabetu kana antu barabetu muntu ageta ari menyanya ciawe chukuma ciawe mpempe ciawe imbithi endia no aure mandibuti milioni kana ngiri imwe no aure miringeti akaura miringeti amekinyithia barabara akabanga mwanka kinya Mombasa na roi ruretete atia enjiri lakini ngavana wate kwendo arienda antu batura bari ukiene we kwitwika no aweta atia aweta taga akanyumba agekira Facebook mwenye wivu anjinyonge tabwithia bonge mwenye wivu anjinyonge awe loi wenka wichiendete antu bature okiene tuture kuthekelwa na ara tukuthekelwa so antu baraba wikwa bena peni nontu bakawira kambere kawira is just bad news imutongerio mwe atebwa na tutiombo mureti na standard sichionde kinyaireko nontu kawira atebwa mwekoro muchiyo wawe kawira atebwa nontu bwari 2 weeks ago nuronere kawira okira aruma antu bonde kwibwa aruma akibeta arume 20 sawa sawa turie korwa Meru batu kuringana bura oninderi kumatiania itureri kwithira antu ekuru kinyo okira wa kinyaku respect men sawa sawa tutona respect yeriko araukira akaruma kila mtu kwa muntu ure nakubwa mwekuru an example ya mwekuru mu Meru atekubwa mantu ya maingi tomba kwaria and I'm very sorry antu bake yakuwa katukwaria negatives yake katuko analyze muntu buraretete ate arakari na burakera mu Meru nkithiria kenda wita kiri ungi kankaua atiri tie kurubonde bathuki Meru ekuru twina babeya muno twina ba Martha Koome twina ba Professor Margaret Kobia asavire tamwewe yathira twina so many examples tie ekuru Meru ekuru baina kirike ekuru baina kiriamo move our motion this great lady kohonere imuntontho tukundi unwe no wati kubwa mwekurumbi mu Meru come to me uni nani ndi muntu we mwerekera
ai principles chiawe na mbichi burambati kwa address yanto bonde tesa sawa kwa wira irare special case and they are kuira ameru ndi presented ekuru ntina regret that kawira na retire atia na rebelere impange rato ebelerie na imeru wende to na kanya kaweta atia na no ntungava na mutuma no ena reyire yitore awe mutuma meru ni aragene ni thangalene but I know mutuma agatuma. Thank you. Mheshimiwa ZK, mbere ya tutakire nitty-gritties. So far, meru no yithiro ya mukirete mbete chukinya to a tune of around 135 and 40 billion. Where mtongeria na mandate kwe mwere oversight ya MCA. Do you feel no kuona billion you 130 somewhere 140? Thank you very much Gichunge. Company na ukedia Meru. Wale ali na kinyabaraba yo Meru nyadara kanithi ni tutikaira mono chief of staff Muthomi Njuki na tutikaira mono na nandikaira mono ari classmate yakwa. Kwa mbuge nyababa tutikaira darakanithi na hatha even outside Kenya inkubakedia ntukwenarwa na kubachokere nkatho ni tubokara batutikirite mbuge it has been a while terigita kuiza mubango ne juju but you know I've been busy somewhere else. Nchoke mbuge intete mimero kidogo ni untubo celebrate that victory and mbuge iketu mintumba kwaria ura mbaraya today ni uketu mintumba kwaria ura mbaraya today kwa wa Meru bakona je kandi na wasiwasi kana ndi na other issues nkija gikiuria gyaku Gichunge ndenda kuga uni ruiru rwithirite rwiro haria rwakwa kuma the one go nkiugaga Meru County titite bwega na nkiugaga uni as a person na kinyantu barandi presented ekuru dene bungerea na ni nderere nya senate uni betherandi presented 562 ekuru na ariba Meru County 562,000 ba ari na ekuru ba Meru County na ndenda kuga ekuru bau narambitaira iba mbira gutimaendero bakuona muntu tankarairia cionthe na kinya kira kia motivate uni kuleta motion jwa kuingata former governor ni ekuru ba Meru County kinya chwaga na akwirwa anga ekuru ba nyumewa na ground yanga mbinkaga nuntu wherever I go bakara ekuru bakara ba imbira ituchiumie ni bututethie. So uni I can authoritatively say kuma ntule nera mpumaira uni ntona any development kinyemwe ire thithu governor the former governor kuma take over office kuma August September 2022 ndenda kuuga kwira Mumiru orua batu touga tuthithie program yetu bunge mashinani touga tuliunge mashinani twiriungara projects especially iria our elected MCAs bekirite kiri budget miaka ne wikurukite tuonethera ni thithitwe itomira utwathiuruka ndiunga yantuko ithatu na tugita mbunge mashinani ikwathithitwe a pressa ya Baite TV yauga ni akite irasi bia ICD class kimwe ira 777 biganene na namba ya ICD centers ira twencio tene Meru County yonde yonde twathiuruka tweta twethira guti nara twetire kunde guti antu kinyamwe gwaki class ke ICD ira 777 ire kabia Tharaka Nithi County kabia Kiembu County gutikio twethira gyaki kinya kimwe. Number 2 twariongera sibitari ritigania West na ko banjim tagwa meathene ni allocate around 9 million
erwa ni akite abortion block na mbeca ici ariwa tugwita gintu kege aturigaririe na mumiru akarigara na arua ni kwithira twethire abortion block ya kikira itu murungi during the second government nio yandiki yongeririe itwa a excellency Kawira Mwangasa yaringwa mbica guti kinyambi ya kinya karinya kanini utiko kenji meathene hospital so uni urampenda kuga ndenda kuga atiri ikeja kwithira kwi mbeca cijite Meru County in the last 2.5 years imi ukone yanto ire nuntu twathiurukira tweta antu ambui ward tweta Mikindori ward class guys ndige kwero ya kino utikyo kyaki tweta uti ward tweta twithira any development nkithiria buge twachoka tweta Mawa Stadium ni aroketi mbeca cheku me uplift twethire Mawa Stadium gintu kira kithithitwe Mawa Stadium bwana gichunge imutaro jwenji mutaro na mbeca nire a tune of cherekana si aroketi 20 million kamutaro iko kenji na kamutaro na kenji ikwa umire majara ikwa umire matejara ya kithaka ja uma so it means kinya mutaro jo kumara jwenjirwe nothing was done so only in my own opinion na opinion yantu bara uni ndonga merita bara bampeja feedback is that mbeca ira citendene Meru miaka 2.5 ikethiri cikinyete ndene Meru ire mukone yantu uti maendeleo nimbonete as a person na nyantu bakwa feedback ira bampeja na narambita ira kunde uti feedback mbonete uti maendeleo mbonete. So, Mheshimiwa Jim, you know, as much as, you know, ibo impeach Kawira, kana ibo impeach Kawira, mwananchi aringi expect, babu ndiku kia kwitha nibu weta mashinani, bu kuona mbecha ni rei, na ngwetiriti, you know, mwananchi aringi expect, kinya babu kubo bukia arire, kethwa report chia Auditor General, you know, kwa tuika hii ni sio report bukwira mwananchi kenda mwananchi kinyawa elewa where you coming from. Thank you Martin. Na orengika kethia Meru na buibwa sana kire Weru TV. Management ndo bakona kubui kutu hostia. Na orengika yarabangi bambu it has been a journey. It has been a long journey. For the last 2.5 years idrite reo kire anto Meru. Reo nyamure ta roller coaster. Roller coaster nteko bimbia ke Meru. Lakini it has been a very rough ride. Yeah, Meru vedrite baitia mainama na remoto kalokanira and without God we are here. Lakini ule batu ule tutengi give up no Meru especially to MCS pa Meru no manka tutengo to patiri kurita. No tungo tune kuwakilisha antu na hakisha antu betu bakona biribi onde batikona. So ugomburi muno manto report to bude report nyingi muno. But you see the problem with when you on in Kenya nanteko menate manto ya chinchia is that process chetu cha legal processes ninda ya muno. Naende antu bara akora administrators bara akora iba realize the process chetu ninda ya. So bara realize ninda ya bakenda go take advantage ya processes hii kenda baita onto for example toite it kwena ya report nyingi muno to conclude it. Kuni nyine toite ngombe cha ni legally na ingi nyingi ira toite tukibwithia kwena nini chete itwarinya report cha ira cha Mount Kenya Run bejeri nyingi cha Mount Kenya Run itwarinya report na report nyingi na muno ira toite tuna cha assembly. Lakini report ira kinyochi keke ni ira cha action watu kaichwa take a lot of time ko without so bokadhiata mwanka at least mwanka at the dikaurira on the way. So I think there's a need ya legislation ya shorten period ya report ira conclude ni assembly kana national assembly kana senate kana parliament igethre ikiomba ko process wa araga iwezana kanavyo kenda kire executive antu bararoka na antu barabakwenda kuyambeja chiantu bomba kwithira bateo take advantage ya uraya burabo time kwena nyamara nyingi chithirete nyiki andiko kwa EACC lakini barora cha andiko kwa EACC ugetha utumenyi na chura ira
So I think in terms of oversight ntebe tikende Kenya kuna county ingi with it oversight kologia county assembly Miru na hivyo tukoona out of that issue oversight last week twari na motions cha kuinga CCs nonto ina oversight nini iba ko obstruct oversight korea kutuna kira documents cha manto yara tukwenda kuchunguza na pia ukethira libo baita be obo information kenda boita kuira antu oba uri churi batakwenda kuya so ntewe tikia kuina ina other level ya invitation ya oversight era tombekia ni kubwithia iguru yeu lakini baadhi tukwira Mulungu ibo kana ndo tukona drama ichi onthe ruyo torike wapisha mutuma ikethira na ntukwembere mati I want to say batu tweko thingiro kura twina chumi biele tweko thura twina chumi biele kawira na twitire kwawe na aturira bia korea twaita twaria twarea so na from the word go itonere kuina thina nonto advisor twere inene pio ira turigana batu turi MCA ature babwe kuma royo etai buchara yoro karo mbere muntu neta ura kamera atura uni kamera ntwiri atura ni gabiro bu kona kamera atura sibura kamera ora kamera okora odine ku ubudhe kanto kano wa kayuke video wa kanenia alafu ende atuna kra email wa tumage baite atura ninke kaira ketegiti wa tuma yete gekero kara no kirembi ekari echo kairo kirembi kibaite atura nande tokara tucho kaira ga tokara tucho kaira anto bakateka akinya bara batiba wondie ku bakona ngwiro ritete ku ende acho gatwera namba twere besire atwere anto bati ata manto ya manene anto bati maboi manto manene atura nyogenda kubuide manto manene buide na mwako mucho atura lakini daito manto kidogo tu akwena ukara mamburi ukamwa yeah that's what she told you that iba twere tu kwa we matin iba twere na twere nya barabara ito project tu nini na mashinani kidogo tu nini na mashinani lakini to twinge kendende tumanto tura tukara yakato tumanto twinge ande bambo beto baraba ite bena ambitions bambo mwito ordine china dine ondie kwa dine ingi muno cha barabara ondie kwa tiruwi ondie kwa kinyamundo kinyamuchi njai za problem bamunya bareta bakaura miunda we na bena miunda mine na muno ndo batumenya wa access bakinya material cha waka so bambo beto we went really to ngire muchamani no tweda on muno na ibonto na that's why na kenda miro bamenya na ibi informere election speaker so tu tego to na tu na thina so you went to karande tu era na antoi to kona batu manifestura tu rete anto tu ito babu de barabara chibitari bi ito kona muntu akaria ambeja munene to agenda kito fau tu wende tu ga wetu to muzura speaker ra kwenda to kare thina na miro kare thina na ito influence muno kunyana ange to zetu garo ito tu speaker nini torea so we came to ni speaker ore kwa mbikia kwa independent akarea weta kwa mbecha akarea weta kurumo gedana nara aita so that's how we came up with Ayubu no ndo daro tukona from the lanya to kudura Ayubu meta to roya kawira ito are kimuno lakini ito are through sense to na ko inambi to na ko inadina so tuko ya to around mbere na I think you nja ni to bateri conflict ito ile ringi to enda to okay maybe muntu katara to kumenya nabo no ndoni ndugo atre kwa ino ndugo mbere kugethia kawira ni ndugo mbere kona na nweni ndamona TV ne ndamona ni yakiro bakura so tuko ya nini tuko ya ndore dira tutakwa achegwa nini to yeto enda na to maybe mama no to de tutamwere nafasi tumwelewa tummenya tu so we sat tumura batwi uti muntu kwenda beja chiaku uti muntu kwenda contract uti muntu kwenda anything na uwe what we want at least Martin undi na miaka around 33 inkwenda miaka 20 nyuma ya ntugira ndare no teka ngatura gitini athwana inkwenda kwa ile back ndakuluka nyankulukita njira nkawenda hall unda ile chibitari undakire kithima kira nto bautaroi kinyende nyankolokere bunyana mwana ogonga mura kithima kira ndetete indenje
Hindi me ko lugran chama ni mtu agire takita buti ngora kita buti kire ndere mtura. This is ridiculous. Ndi menya weta chama ni mtu ntura ene aina mburi yako mimbwende mburi nda mwere moja na chiambi. Chai komi. Okay, mburi ninja na whatever. So batwe most of us unebo tokona tobara county assembly Meru young. We want a legacy. We want tangible projects. So to weta ndo mbere dira to ya. Tora kawere ndo batwe. Aje tu nene. Batu ndo yaku byo kwenda kwayana to awekera. To aikira mbecho to kwayana ndo to kwenda ndo ringi. To aku provera mbecho ro kwenda tawikire. Aita ikira ngombe, aikira nini, to bikibiki nini, to mura to kurukire no to kwenda mbi. Ro. Na tu batu na tu mundu na kuithibira wetade. Na tu no tu kwenda kuithibira bara to kwenda kuithibira rui. To angiri wondi ke thina wonda location ya 15 million. Kenendi mandara te kwenda kuithibira batu to wetade. To ta kuithibira. So we agreed. All of a sudden, I don't think many guys in Nigeria get Java and boot, and a guy try and your daughter Mujadira, and a guy try and to go Montecomena, Jetra Jacara. You know, to get a development. I get to go, we get your empty string with a go. So, Tonende to get an impeachment here. To it only to think we are on 20, Badu to Quandrocola, no gato to get in Ambi. I love me, I can go there. Utibu raita ondine. You see now ilo to erende kirisho ziche impeachment hili. To yato chokwa. To chokwa. To ya achokwa. To naiponto na kenda antu bamenya ba Meru. Ute antu bendete Meru county ya county assembly Meru. Utemenya kwithira kwina andro ira kwithira kwina cho na kutuika every year budget ne koloka. Tena ndio kumina ndare. The main I think I was in Bungoma. Then MCA bambura kiatiri. Bamburia mama uri na tembanje tiekie mwaka kula kuluka. Uke kwa ile ndo machakuzi mutuba kurwa na county assembly. Barriere like 11 months. Utemba jeti utenething. Lakini batu oge agweta ruwa ro kedra kwina antukawe na reta to abaile to kona baisa sawa na bata de Meru to abakulukia na think no na taiboka baba mwa oge wero to abakulukia kwina ito mukuluki ni supplementary budget nyeto indo ene last year I was supplementary budget na zona mbechi ikaura towards the end of the ni to kulukirie supplementary budget so batu to rite ngoye to perfectly ire batiri kurto so ngokwera to ko yakire impeachment yele ya to choka to wende mtu anite ngweke to wende actually batu tadhuri nyeto ya kwendana kinyege sheria uteo clause wande no mwanka you must love each other kenda bwa actually mandu ya working public service itiru munyewe ndo nini na by the way kwina nya policies imu discouragete inyapo endana boendana burana bugita ate so kwino nya sheria yo kwa discourage wendo ubichine Nebonto mukuru na mwekuru oya guthiwe ndo bwende kana ngwine basi mukuru na mwekuru ibonto na oya guthiro kirita ngo mahali mwekuru kwa tumia kwandikwa nini basi oya guthiwe ndo burita ngo tu kwandika reporter na mwekuru okie na mwekuru okie kenda wendo bungia au ngwirite kanko ngwirite kabwega you see sheria bure kari sheria impirite undi MCA keitara kubwithe budget ekera murandi ndita yo na inayo kabwithwa sheria kwa kathire rareko erekia ngera ngabana ona ngabana no engineer bawe na mbe na mewete baka uri murandi yu ba implement woni ba implement ya dai bara chako ni we kro maram de dia no wetania nacho keona akithira burana bwitheti bu wetate yo ni ngo yetu so to muntu arite ngo yewe na tuko muntu arite ngo yewe to yerengi to yeto statement yo tire to yeto ni kawira ena mia keli na kuthora nimbeje cha county utembundi uweri bundi ne batiri kawira tini nyeru kuthora nimbeje imbundi lakini mia keli adira mbundi nyemwe na no ga kuthora nimbeje beju accountability echure ibu that so iro to ya ki impeachment ida to ira hombere kwethera gitata is succeed and you know this tega kwendera there if njani no tokinya meru na wa mwengwa mwengani na mwengwa
Bonde no beta ate. Bonde no bano. So I think it has been a very straining journey. Tiresome na mbi lakini to chokere muri unkado non to ngwere ke kwa kwa to ike miru mbere na there is so much in store. To ike kwa bisha mtu maro uyu. Unkumenya wina yona mbere. Kiki, you know, mtu ochuria aringire kawira kura ena wirubwa kawira, you know, adhiria kipindi kia miaka 10 maybe ZK yara abati wetera kawira akathiria, and then mwananchi aware of course ate atikuwana itawana witekeria impeachment, but then kwe mtura waringire kawira kura no arengienda adhiria miaka 5 aende nyumbani ya kwa mwaringia fresh in 2027. Ipo yandula nantwa kiuria kiu bua mtura akienda kawira athiria tamwe ne takinya ile na kinya constitution ya umbako uchenjwa kwithira kwina kipindi gitaita inya miaka ingi mbua iuni ndiga kimboi nonto kinya bwa energy randa musapoterenio na ingome ababa ingi iba ekire inya weriko we uara kawira itwa mwendete muno unda mwendete sana asa woman leader nonto indirene autothiria ngui maybe nonto ekururi mwe ibethera batina maso ya antu arume na arakienine mbua bukeja kuona mtu ariara iguru na asetete angunde example ubomba kuchenjia antu mind na gukethira burore ya witira mantu ya mamo kiura kia pura tebu so nteweti ote muntu athithetie makosa withira kawira atete ne kia weru ari mantu ya kawira ni thina self inflicted wichikira wewe ngwa nonto tebomba kwithira we mutongeria uri account CEO na withira te mutongeria ungi ukuritaniria noe ngui kinyoriku utebomba kwithira we mutongeria na kwanza sana mutongeria mwekuru note kuonania uri a symbol of unity batu ekuru itwe tutuma kinya michi yetu na nombue kenda family rwama contribution iranene muno ithaira humanity na muchiari mwekuru nonto ngoira ire ara muchi ira nyingi no arita no amenya ng'ambe ritwirwa atia ngokwika areambi mwana akareambi mostly batu ture antoaka itomba ku multitask sawa so ukeja ku untubura bwara muchio kabuyukio kabwitithia utongerie ne arore ukethira you are a proper person kana a level minded person utiro thina ya kumira ndakwira ate ndakwira kawira no aichikirite thina irambi irawengwa no ntukiri swearing in yawe ituonere in fact atongeria bonde beya almost all of them almost 100% beya ku witness kawira akire ambi akire muma so onin kona atongeria barote iwe wari na thina nonto baba ingio mtu arerie newe rabati witate kuritira ngui but then ko bati withira kwina harmony na unity ikonekana kiri atongeria kenda miru yumba witate yumba wita na mbere kawira yire araichiethia alone ranger kwa tuika noe atuika mtu wa kwamua kinyana ara kaunti kiri baba baritangui ni buraba tiumba kwaria mantu yonde kawira aratuika noe engineer kawira aratuika noe daktari kawira aratuika noe pharmacist kawira aratuika noe everything nukuona muntu urwama position ine yeku kana kanyene gaku ukanenkera other professionals kanya kakwita atia kakundeliver as per their expertise kawira na ariere wita atia kwatuika county ari ndo mimanage yari ikore yawe yabureta akarua nkima chapati kwaungania netwero karetera family yakuba kare yani they you dictate biro kwenda family yaku wita atia area ambiriria kurani county na style iriku surely utimu to agaikwa boya nonto tuinde turi amiru na wishi yetu ndi mutongeria ikuona mwananchi uro kawaida agita atia akirutirwa ngui boya na kuona value for money ende ntithuri na kura but am a representative imbaila kia muno mantu yaranto bakubwithirwa so tuona kawiro te mantu akubwithia meaningful na allocation no ikuija
so ndula tukakira twetere athirie tamu yawe o mantu yakiendelea gutika batwe at the national level twatwikite a laughing stock, yani kwa tuika Meru irihiti vyombo vya habari for the wrong reasons. Kawira uwa nuo kariti mbecha chemeru na antu barabo mweketha ni kaba kwenda ntikwenda ende kutumira lugha inthu kunde kamerene lakini kuune wichiethia kwa klasi kieguru nontu kawira kinyabira bimura itenda wa thinewe niwe wengwa wichiekera ingi ni a Murungu ari iguru nontu Murungu atienda muntu mwichiethia Murungu nathurite pretenders kawira na kuromba Murungu kawira na wita twamwona mami flat lakini yara akwaria tiyo awita atia akubwithia wene atia umba kwithira okaritie kana Kameru na kana Kameru kauno oko kunyanyasa ja irumi biara ruma na the other day akiwa arume 20 barari kabaye gukire voters ba Meru kabaye gukire batina right e receive services from a Linda ura bathurete kana so utiomba kuwa kukaritie kana Kameru na twikuona ukithiora na ukirumanga kila mtu wethire kombe okaringa chuti chuburia wethire okari yani ukathangalania setup ya Meru mbuire mikarire yetu we are calm people na twe antu nukuona jabura Methodist Church ni antu okay pambitikirie ntumire example ni antu ba mitaratara but we as Meru community there is how we are wired tutiendete biribiri nyingi muno na tureshima chietu inde muntu akwiyira ntiko myakithera Meru achiarirwo kana iko kana inarererwe nontu maandili ya wa Meru yule mama hana yani atothangalania tuinde kwethirwo ti muntu ari amwe nambi ari amwe nongi surely no agetikiria muntu yora athiria tamu na drama ira chionde you know tokorwa kawira twa fatigued tuinde to karaya katukuthirirwa kinyairwe I mean and I'm trusting God that mutongeri ore yete akaomba kutuma the Meru cloth achokaniria amwe atuchokie mapune na atuchokie mutaratarene na Murungu na mutethie ko kawira thina cia wichiekira chiongwa na no araichiingiretene because utiomba kuwa kwina mtwara mwingire kwibwo nchokere ndauga atiri no tuingwa oni mwekuru ntomurume wendula ntomurume onjim mwekurura ZNK ibatu twekere kura tuinde kathatine irana chiao chia kawira na itu tuonani ate wita boya na ate kuria boya na ibonto bana bononto ibo tunengerete mandate batutethia wita ate ku clean up. Okay. ZK unajua mtu nuone yaka owena kawira mantu yayo bakwethwa yari personal na kwethwa ti personal ni about better well of course ni about better but you know mantu ya World Fund ni yarikiri you know it is something inkomenya babu ya MCAs ni bwenda kwethwa bwenyo and this is why maybe boy pichira kawira nonto awata akurema na World Fund. Ngwitikia ndura kuthugania mantu ya World Fund kana anything else mbecha chionthe ira ciza cha county iwaga mwari na yo kawira kinya wigutwa cia World Fund guti mbecha kinya mbecha cia Meru ciza assembly kira kithara kira assembly ikuthithia sheria ire igatetheria kawira gutumira mbeca iriku iu so kinya mbeca cia World Fund tukugira guti MCA kinyo mwone nkairo nya chiringi imwe kenda gita gwita nayo ngugi no thirikari iu itongeretwe ingavana ritangu ina mbeca iriku iu so kuga imbeca cia World Fund ka imbeca iriku cia irujairwa ndikuona na iriku rwirirwa nontu one mheshimiwa Njimwa Uganda enda barabara na irimwe kuma gwita wondine ya thwana au ni Njimwa thirairia ateta kuthithia bill of quantities ateta kuthithia designs utiketa kuthithia no engineer bara ba supervise ba thirikari bakathithia bill of quantities bathithia designs bathithia costing bathithia kila kitu na no ba supervise implementation so
kuga i million 36 kaimbi ikurwirwa kana mbi iwi ntoto chiorongo nontu tuti budget ira million 36 yaki tu appropriate ka tubangaira 14 billion inyaketha kwichuchira wa 36 million chite directly wondi nena iwingi chonde chithera ciembe ciotethia mumiro kwau tutumba kuga county assembly kero agaira mbeche iu no tutembeche nenkairwa kinya shilingi imwe so what urampumba kuga ni atiri gichunge issue mbecha utumba kumbira icho nkorwera ire mukone jwaku indakuririo karenda kuria ugo imbecha ire mukone jwaku na igwa gutumira ri mpumba kurwera atatonga ngaukinda ngautunya ngaukinda ura kwira waro eta waro bari with violence mbecha ire mukone jwaku ntumba kurwera mbecha icho ndecida si mukone jwa ngavana na timu wewe patu kira turujaira ikwithira mbecha itu tumerwa i bwega kutintuko kinyemwe thirikari iu miaka iu iri anusu ithiri iheta iri mabarabara bwega ithithia drainage bwega bekira maram bwega na ithithio bwega tukira tuga barabara iu itithithitio bwega no ntunyo kauga itithithitio bwega koga tetera barabara iu kinya karibaba gwitira barabara neu bakutha intato cia umayu so kira turujaira kana kira turujaira na thirikari ya kawira Mwangasa ikwethira utengugi mberema mbecha iu utengugi karita nande na kuga anti ukira mbecha iu kairaringa wandari ketha boregwa kuringa ndari na Kimiru mbecha ikararinga bai ndari inyaba ukuga anga bakuga tubui gwetera tamu ikathira they are partners in crime ibo baragwatagia mtu kuringa intobia bia mumiro ndari kira kiumbo tumatwetera intobia mumiro biringwa ndari tutegete niki there can't be a reason there can't be any reason mbuge thirikari irathitha yau ndikwitwetera mbunge mashirani gwe ntumburirwe kwi issue twari no senate ya mwakuru uria waciarire Karaine ibo kurikana mwakuru uria waciarire Karaine cibitari ikiguchwa amiru bakurikana very well ya kiguchwa twethira mantu ja kurigaria ikeja kwithira ikio tukwira twetere miaka 5 ethire ri nintetera nuntu twethira antu acibitari ria equipwa ikiro equipments ichoka yandikirwa arigitani daktari bautetheria maternity ingirwe laboratory ingwa you after impeachment bunge mashinani ni after impeachment okay. Turetete after impeachment maternity ingirwe laboratory ingwa bachoka nuntu iri Revodri hospital underire senate iri Revodri hospital murongo nwauga indispensary tukita mbunge mashinani twethira bakunikite kibau health center bekira dispensary kenda ba convince baringa mbicha ire ukuiga wanjimu akiugira baikia nara TV na ire ante kwenda kugweta bonania sibitari indispensary kwau ba change status nye sibitari through kibau ba change kibau bandika kiguchwa dispensary na sibitari ya health center ebu ikwethirwa ina maternity ebu ikwethirwa ina laboratory ya kuthimira akaji mirimo so ukaigwa muntu akirungama riria twekira mbecha cia kuandika arigitani sibitari cietu antu batetheka akauga gukanso advertisement wote ngugia utumiria indi aingite sibitari kiguchwa na agachinja kibao agekirai dispensary number 2 thirikari kumereja ngugire rita ikuthitanga wananchi ndaigirwe muntu akiwa na magamba 79 na ndenda narua au magara uga atiri magamba jau no muthitangite conthe no thitangene no gitite atia no wikiti magamba jau kotini na bara ikitie kotini bara bamuringaira kura akaji bamiru bathitangi na ndiri so is it true na magamba 79 yo no ethirinya na nkuruki nuntu arathitha yo akakuthitanga ugori gichungi ondura agachoka agachuira wakiri otije no katheko otije
agachwira wakiri agachwa wakiri amwira gwe gwo ku represent gichunge eta wakiri ako represent ogwo ri gichunge na no chwite akauga am guilty ukara kuthekwa atia kwau na njire nkwi imukora turenga miru no utumba ugweri utumba ugwa kunditanga uchwa wakiri eta representing tije ntrimo yonda asche kuthekwa so mtuju tuingite miru ndenda kwira miru mbere mai mukora nuntu umba kuthithio u atia number 2 umba kwithire na magamba 79 atia against your voters na iguo kuthitangana actually ni utigamba mbije kinya rimwe athitangi mtu kinya uriku jara mbije jonde no thitangana number 2 akana jange agaikia through proxy aikia through proxy agera njim bikeria gamba ri agachwa wakiri akathithia mantu jawe akathithia mantu jawe mantu jajau so ndenda kuga mtu uria turengire gitine imukora number 3 ambe theke number 3 Jauja magamba. Number 3. Iyari mwere twamwikiti ario Senate. Iria kumismanage public service kana thirikari. Na nuigetwe nkiuga maita ja maingi. Ukona thirikari iji irite kajukua mtu ondu guchietwo aria akeyage kwa mtu te qualified mtu ati qualified code that office ikendomba kuthithagia atia kendomba kuringa achenga touga antu boi bachokwa mtu na chokwa ara batere gwita ngugi ati chokwa indi mtu urenda thiria miaka 5 akinyanga ya thirikari niki so what I'm saying is thirikari uri kinyangi uri gitete atia ikinyangi mutumai na kibaruga it will also not be very easy aina kibaruga ikinene muno no mtu ukethira mtu urandiki igoro gichunge ni umona ugwe mbira atiri na aru enyoka mena na Weru TV mtu ro turugura rangiti arerwe athithie gichungia siasa ari atwaria uma mtu ro turugura mwiriga ara iji akikurugura mwiriga na train ngugiu omba kwirwe jao athithe host gichungia siasa Weru TV ebu igutegera dispute kwara ya umira kana ikamba uchwa mtu giga train atumba kujukia gateman ejerwa na aru gichungia siasa ngugi ga collapse na new county Emiro iraranawa and that was my contention. Okay. Mheshimiwa Jim kwe mto uchuria tha yatiri how long ikauke itara anatea bere bwa mbiri ochumburana na mutumano because NCA no babu. So how long will it take bere bwa mbiri ochumburana na mtu because from where antoba kuuma ne ati kuri na forces chuchi obotindika some outside forces ili omembunge chi obotindika kenda to do some of these things. Ngichoki kuria kumatini mbere kanchoka kidogo kwa ina maturize NK omure iwoni fandi twenda sijui ni otorera na kawira lakini on the fund na gemeru mbeja cha wondi then zendike yenda mbeja wondi kiako wondi re kwa representative so I think you yongani battery ko ni ando no twende to MC wengi mno nominate kwanza impeachment tempere to ringire kura ando 68 ikiambiwa wanini wa no na town director wakiago ikiambiwa kiago nuenka ya thatu kura ithatu nuenka tarika kura ithatu cha kuinga kawira ya thatu lakini ngwete kioga ya kwithira no kuthikirite ndio ruari utemenya ya thatu kiumia uyu antu bakiago batandamanite ni barabara kuthuka iwacha ruwe iwacha ni nanyi barabara merora thiri bakumenya antu bakiago bandamana gwintu ko ciondo so ge awithira kawira no atethie muntu ayo mujoro kyo wondine then kiambi kwa wetu batire gwetha twita ko benchmark lakini gwete kenwe na thine nyingi wondine kinkologie batu twithe baranye bana so gwetagua it is not about what bad not of course no many times go world fund vendor number 2 kubuze ndikiya weta about Mount ya Mahamba Mahamba yale yothe Emiro county ya Karioma tini gawano ne direta kwa direta ina ndoa
within departments chawe no ntwa kwina mantu atikwenda kubwithia angwa mfano yumwe ya twetere twato kulukia sheria twamendi Alcoholic Board Act tona mbecha kwa Alcoholic Board inombe chigwiro chonde mbejire chonde ko ro chinchobi inobe ta ko ira mbecha utengo ngiri tambia jira ona kunia yucho thiko ro chinchobi ite yake account ya county kenda chomba ni gutethia mimi ke maendeleo ya county lakini baadhi watu kubwithia budget Alcoholic Board yani manto very funny ikathulirwa mbecha Alcoholic Board batwe mbechire ikuthurano nangi ito wekera ito kuria to wekaira Alcoholic Board becha michara becha chi operations becha kithumba milioni kithumba milioni of 100 200 but mheshimiwa to be fair tikamanto yambiriri kire thirikari akawira yes tikambere no I think you interject prematurely utrelewa kinyi na ngwetete bran kwa riweleza ndikuwa ndikuluma kawira ndikuikawira ure chieta ino okay ibo ko toka riku account chiambiriri so otweka batwe every year to kimbajeti ito kumbajeti ra Alcoholic Board becha lakini becha ile kuthurania ne kuthurania becha kulukiri kuthurania manto yange yonde nini na becha ira dimina jeta ndikumina jeta so to then okay akwithira batu tukurea michare no operations na ambi we Alcoholic Board then to change to disband Alcoholic Board mbeje jonzi ya KCRF account che ya kire account na mbeje inge tate che ya wendre to aburita iro ke to ke gaira department inge nyama buto aitata to aburita je operations no ndo ira bokudra ni te kuya lakini okato kuria to tate so to bwithe sheria na to mekorokia na sheria ne batirire wetha implemento na mbeje chanjirie ndi kuya na ke account yonde mbeje account yonde antubano ndo na jobe juju baria babwithio beta obongwa para ya wakili bori wakili wakili eta koti eta koti eta vitanga department oekawira ya youth and sports no Antonio inoma Antonio ya college and drinks whatever iri so baitanga re baitanga bakiwa atiri manto ya debatiri implemento ko tare public participation so manto yo sheria yo debatiri implemento bati ko tare ru ko ti to tata yo to koloketi no mene wete bakauria muntu mwananchi bajo ka bamurira wakili so mwananchi aita koti kolokira wakili aita abatanga na ibo barete nyora abatanga ne barete nya mwananchi so no weta ko defend case Orata udifendi kesi ni county government. Yes. Baka uria technically no tubo waditangi. Iwa tangi. Lakini chini ya maji iwa baiti data baiti tangite. Ende bongwa boba department ya legal na whatever baka ita ku defend case. Beta ku defend case. Baka ya kuweta ku defend. Baka pia baka ora baka ya ku defend. So baka ku defend na baka case tege ito bro mo njura ko ndanjo de muntu ara ya wetate ode muntu ara ya ko defend ende yuno biashara rete kiendelea miru yuno biashara rete ikiendelea miru no ndo batiko enda mengire taonge bilera ya tayanirwa igarwamu no ndo ndiba kwenda be kiendelea weta nadego na ende boko mantama eze ndacho ke bro mpuri bunko ndo chokere wende so omburetie ikauke itara na tabere bwa mbiri yo chumbura batwe Martin watu focus yetu iko tangui na for sure ningotikia kinya kawera ara thai ingwetikia ari ahil ya kumenya uti assembly ngia kiomba kuona maisha na yawe ya kuridana ngo we boma no ni wete me squat ezo ngo either tena ndo bombike kumute we ngomba mutete na nyewe ngana kumenya ntuko inkaira twetere twa mwete twere kumwati na amina ambia ganjiria kureta manto itwete tabwa so nteko wete kia tukatha twena ni problem mutuma batungo ye tukatukanda tuko support mutuma tumukolokeria policies chawira kwenda kenda mbo kurtangwe tukarante twangri manto ya budget budget ya bateri weta na tu play oversight role
na menya kenda oversight role player te lazima kwithira kwina andwa matini oversight role woni ko menya kwithira mutuma ukuma tiko maanisha kiumegara ke tutesa moni waziri oki bio muri ana tabarabara cia thona iko itebuthe tuboya na tabigwa so that thing ikendelea ngo yetu oversight ikendelea na kinya mutuma na araina ni tokera ke kukarambia tu amwira au tokona tu taboya na naro kwa ndo correct nyendre bunge to correct so kintu kile kwendekana tu ni kwithira antu bakiomba ni kwaraniria lakini thenere leo kinya kwarania kabira was very difficult nonto we ideology kine ya okolea so nantewe tikia mutuma ina ideology ya okolea ntamona ina tabia yu nantewe tikia develop along the way so tewe tikia together tuena really tuena hand time alafu bado tutiarie 2.5 years in office kera tuita election ringi so bado kumachumaine ingwene tutonyete kera at least tomba ni kwario correct message apenete in the last 2.5 years inkwenda kuongera kanini au kanji atiri kauga mutuma tha tutambiria kurwanwa kimwe kiu kingi ugu kuria tha tutambiria kwaria kurwa mutuma ri kari convinced turarwaga kawira utheri tukambiria kurwa mutuma utheri no mwirite mutuma ati thingata sheria mekira tu kina thina ikuraga kuthingata sheria na kuraga kuthithia the right thing nukume barua ate amwesh barua ate kuri anto gutindika nuntu bwa siasa si 2027 actually no broti kire kama anto yotindikana county assembly mero ntibitikia they think you are not independent that is not true okay that is independent re ombe kia tuende mimbi ni anto turuero so itumia ndwenera tu ombe ke kumira muntu italiano omba kumira muntu 2.5 years uri na crisis aki akuithro no ku sponsor you can o sponsor nambi better of course so kawira tare ala maskini ama nene yatena mbeja cho sponsor ara uiche mizi beje miro karia beje miro karia matinde kubuka ndaomboria kakwenda kuria atiri now that mutumejite awi kato change ya budget ringi kana from program based to change budget actually budget program based implement ishwere ya nene kiri supplementary yes mutuma no mwankara ta supplementary araka iwezekanavyo number 1 itwekirite milioni nkolokia maana yana cha kuandikana cha kuandika arimu cha kuandika mandaitari cha kuandika agricultural extension officers cha kuandika anto department ni cheroi besire twegire twemweri ywa twemachi tutire miaka thatu financial year so beche mieri kenda ile jabatire kuthikire ya michara itetumiri na mbejire te mego konrojo ndende ile ya michara mieri thatu milioni maana yana so mutuma ya kandi sindikithira na kwenda tuendelea na mantu ya kuandikana so okay kwithira kukethira kuandika no baro tukenda nini nontu bejire chombe kia antu barato tuenda kuandika abaka ya kuandika ni rau then bwa ni milioni yana for example nontu ni thandi quarter of the year chombe kia kwithira kienda so milioni maana thatu ide tumekete itwekire mbeje chochoro bwana milioni 60 mwaka chuka wira atakundia no churu ero no mongo churu bwithire bwina mutaratara bwina policy mema ndo thirikari yonde policy ujuru bwina hapo kathiwa ina hapo kauma procurement buna teka bwithwa tiwita ndi wita wikiria mwalimu cheki ingiri thano aita authorani mpempe jina aflatoxin aita athia githine giu rutero chukuru arura no churu no mugithine standard cha caps ujuru bro kunywa gwithira nini mutuyura yokologirete through ni cha caps ni anto accredited kenda na bomba kunywa churu health so tuna 60 million cha chochoro na policy na remero kubwithia policy so na control ate munekara ate na policy so choro bwa kinya watu gaboka nyuwa nabo ugaguthira 60 million cha nini then milioni 5 omweri so mere that way around 15 million chethera ikaita onge so 45 million ni bateria kuria line kwina manto mengi kuna mbeje twakirite kile office of the governor around 30 million ibakarire ibarere kuita ungi so nyeri deputy governor nake ya atomba kutumira 30 million within 3 months so no mwanka tu realize mbeje ira tujichokie kire maendeleo
Thank you. No mwanga tuchiria line kenda kwa 3 milioni ile chonde tuchiria line ende tu translate chia barabara chia road chia nini kenda at least tomba ni iko chitumira mejo itachoke ki national government. Kiki, what do you think of governor in the name of Mutuma Ntwethingia? Iko gana ntubaki ule kiundula. Buranko thogania kwa ngavana Mutuma Ntwethingia. Kanko thogania ni imutongeri umwega na mantu yarete akulukirite iyatumite mbomba kuwa he has been tried tested na akuluka kierio nonto boss urarari nawe ukote mantu ya maumu ati mukulukiritie humiliations itonete agita kinyana mauru ati na ngari ewe imbricated down ituigetwe mantu ya that na ariere kumwapprovera kinya muginchi itweta kinya residence ya Ndinchi weto kethira muchiyu jutikari ya muchiyu wa mutongeri unfortunately narumi bibingi muno bimwe uika kuo gakunika kinya matu no gakunika kinya metho utikone mantu ya jau netirite mantu yau yonde na akethira ari very humble na tutamwona ari na outbursts emotions so that to me ni quality imwe inene muno ya mutongeria and kuringana na background yawe nontu ni mtu twichi burakorete I know imtu akaumba kuritaniria ngui na antu bonde na my prayer for him kanero mbare yakwa kiriwe ni aumbe kuritaniria ngui na the elected our ward level representatives kenda maendeleo ye ya mashinani ito wastate mbuga miaka ile na nusu yu utongeria buburario so tuenyuma ya shendu na tuina a lot of expectations na the incoming governor na imurungu tukoromba kenda umba na nkauria ko iromba rimwe ngatuma kiri politicians like me kwina so many kwe mantu tutumba kuthika kana tuigino there are so many interests ira chirigiri o mtu erigirite ati misirwa no ni the incoming governor mbere wanasiasa Jaba Mbensunda na bangi the incoming governor arekia kuria mumaru let us give him humble time katumweka anya kabisa Meru comes first interview binge bie yana bya kuluka lakini Meru kwanza nonto thina ira chionde twinachio twenda ai position bwe atukwana ofisine bwe abanga thirikari ewe taratibu kwina manto yambiriretie kwa ogo kwibyo kwirigira kiwe maybe kuthura or CC or contract somewhere as a person of course nderigira na ndethira ndina interest but such an interest cannot come mbere ya mantu ya mumeru kana beto muchumbura nkemwira ilazima anenkere mbi ilazima anenkere birankwenda no let us give this person hampo time tumweka anya boya na tumweka anya kawe by the way thirikari niyewe arekia kuria biblia royo na kinyaru are is the governor thirikari niyewe itubati wetikiria bu na tukamwaka anya ethira ni kanya ka deputy governor kararari nako menya kawika kwenda kuyurua sincerely nkwenda anto belewa atiri Ndinji batiomba kwa batano is only one person na tuinde tutomba kwa nirariku si kinya tuitwanya limited chief officer zitwanya limited so katwithe twina mindset ku atiri tuinde tuteanirariku twithire twina positive minds tia kuwa gavana kao tukwenda kumusupport kenda vision yewe na kenda Meru pakunda rwero kembu tuona kithira bira tutete tugeta atia tukabichokia so from where I see it governor Mutuma Ntwethingia can make and will make a wonderful leader. Ankuri kiki, unajua okuwa bweta residents na bukuwa na kontugu tebu, kore umowa antubara maybe bara atindikira impeachment yeji
from outside? No, ntoba kuembeta kuliunga. No, just asking. No. Na nkwirire atiri impeachment tuthamitindikira inini we. Masaibu ya Kawira, the former governor, ni muturo yo gwitemera. Aicho neti kithanjue wengwa na nkwirire I'm one of the people. Na kinya mwekuru yorongi tukienda kuona Kawira as a fellow woman akisucceed. Kwa kutebio tutindikirite Kawira nwengwa aratindikirire antu abekira kala ritho ipura weta pura twe primary mbua ntuko ekuinga kithea no ari o miaka eu twerana tukathima na mbi tukathima na inya so Kawira tabia we irakari ntiumba describe nuntu itabie tieleweka araria aiketi antu kala reo ntheageta kuthana kinya bangi ndija last week kwina mtu mwenda ikakua aimwa notice that in 2 weeks akethira ari wewe tate aikuvutwa you know ukaikira kinya decisions cia antu bangi wakaraja wo witate so Kawira ni kara overstepete and I'm very sorry nonto Kawira are ya kurianira na atongeria bangi bwega aka manage affairs cia miru bwega akathiria tam cia wageta aka pave way for others unfortunately kutaka riko but uningo chokeria murungu katho muno nonto bwapurapo karikite na nkwire Kawira are imantu jailika na ya thatu thine wewe ngwa nonto she got drunk with power arauku mwani mantu kiongo nonto uni as you said tukiambiriria I was her closest ally inda mu correct mantu na jama ingi muno like a sister and I wished Kawira the best I wished her success na nkeja kuona athithia mistake uninda yukakiathi munka mwandikira including kinya dressing code Kamuri governor you don't look like a governor today what happened no kuona that's how close we were with her kandenda etatia aritambi change akenda turie kuru tuithira tu proud of her leadership but it did not happen nta puchere na kinyaba auti we thira pushit akienda down for Kawira hers is self inflicted mathina sawa so ikwenda tukia thimuinkai of course na tuthoma messages cia antu akire 23578 namba yetu enjaro ya SMS ZK you know miru thai antu bara bakuona ya Kawira arengirwe you know na kinyawe ngopo rethirito akiwa ni ati ari dhulumi wa bwana nuntu ni mwekuru so uwe no changire kire mantu yayo ndhe kuona ati miru ni kwirwa ati tendete kuro how does that make you feel andi tenyame wali no ndo mantu yayo kenda mbona miru bwega ikeja kwithura kuro kuga Kawira ngi ari mwekuru andikire bwega no bareta miru chauvinist na ntege bwega riria unda thitangire Kawira nya unta muthitangire ndi mwekuru na uni amarinda ntenda gutegwa ndi mwekuru kinya nji mwakendo bwira uni dene assembly eu nte kara nchithikirite ndi mwekuru kanunga maana maguru jairi ni mutongeria no ntulira wambiririe guchieta mwekuru wambiririe guchieta ngambi you are also demeaning yourself ugogo guchiagire tomi no konania you have nothing to offer no ntundenda kuga number 1 mbere nyembe zakire kwithira contribute tekire issue iwe kwa arrest ndienda kuga kire katiba yetu ya Kenya both constitution yetu 2010 na Kenya County Government Act itina any qualification igutacho njenda kiri kuromba gitike angavana kwa urira arombere gitike angavana na aringirwa kura ni akazi wa miru uti muntu thurire mwekuru no uri njewe comfortable akarinde akirugaira mukuru wawe so mbere manko dispute issue iwe mwekuru in governance kana kiri leadership uti wekuru na guti urume na imbugite maita maingi mono ndene gipindi giki that ugwe
uga wathana wekuru kana wathana norume kiri giti kia ngavana gintu kiria main requirement ira mbije kiuga withirwe na degree na uni mbasesete kana ntegerete mantu jara former ngavana araugaga arathithaia na jara arakara najo mikariri ewe unipenda kwira Miru thine kawira ti kwithira ina ai mwekuru thine kawira ikwithira atakinya skuru na inya kethira ina degree ni nkwenda kwira Miru na gulukiru ni IB kinya kethira na aina degree ti degree ya kithomo degree ya kwithira imaratasi na jo kita nyomba kaka uma aratwire na arajaritire nuntu uni Martin Bugende mwalimu na ndathomithia high school ntona kawira aina basics kinyache form 1 na 2 kwau nongeja atwire na araitire common etiquettes ira kawira agite buru na icho induri tia azaride common etiquettes cha kwantu heshima common etiquettes kana values ira twathomithia form 1 cha kwithira mtu ina values chawe chongwa cia gucia heshima aticho nontu for example ankurie mbere mbeja uko mwekuru ankurie undi mwekuru na mbensunda mwekuru na twine ekuru baba inge bari ome nare na batu tuli ekuru tumenya iranja cietu mono including ura uga kugurira nyakuru betu nguo lakini taigwa mwekuru Mumiru umarite auga in public aragurira mukuru wawe nguo mbere makui kwaga ndoni giki Miru kinyoka gurira mukuru waku nguo nyakethira agita kithunuka mugurira nguo utiumara ndeta ndagura kayero ndagura kabi you cannot say that we mwekuru na you etiquette usitana form 1 so utumbo mbira uwe na degree no ti kumenya values ire citana form 1 so what I'm saying thina ya kawira Mwangasa te kwithira imwekuru number 1 ikwaga kithomo na ndienda kuuga atathoma kinyethere na baruga nethira arathoma na tuonia bara bathoma bara bageranire tu aba form 4 but university da kuwa netre ite ku dispute university gwita university ka kwithira na baruga tutikwenda kumenya tha netre university kithomo ikire gwitithia ngugi ikeja kwithirwo tina ge gwitithia ngugi nyokethira na baruga ri na university tiku dispute that is the biggest problem number 2 bijeke mwekuru nontu thina indaretere kuinga mwekuru na imwekuru kuingwa unikiri mditango ira ndathitangite acio kawira Mwangasa atakana nye mwenya tugwita senate karegero kana nontu mwekuru atariria kinya nditango yu arunga masenate auga bu ntathithia na cionthe ciari violations of the constitution ciari kurega kwathikira katiba ciacoka ciari na gross misconduct na kutumira obisi buthuku atakana kinyemwe karegero kana nontu mwekuru kana geterete kwantu murume kendete kana nditango yu acoke number 2 eta wiki agamba Nairobi still atakana nditango utire ugana thitangi mantu jo thitangi te jauma me ogitetera ugo te thitangi na mantu jauma ambiririe kuranga itaringiro bwega anga ikwari na prejudice anga ikwari nae eta kauga nau akauga anga antu ibatheki convicts ntato chiotheri nikino ntu atarunga ma auga I'm not guilty as charged kare gakuga uno ntu imwekuru nkauga na enderere kuri amtore uri nchera uri custody mieri 6 endelea kumuria muchara amuriaga nontu imwekuru it is against the law kitu mkuga teta skuru na tije so kichunge tigo ngita kambire Mumiru bwega nkauga kawira na thithitio na butite Virginia against the law kabuta kawira nontu Virginia weka into murume you see utumba kuthithia menya wendelea kuthithia menya
gwake rukiru kathithia menya utuko gwitu ko kathithia menya endi ukauga mwekuru you know ngugi ya thirikari no ntu ngugi ya thirikari ete wekuru kana urume ngugi sheria ngugi kuthitha the right thing na gwitira antu ngugi bwega so issue ya kawira ya kuuga no ntu mwekuru ndenda kuatwara nka mwekuru miru ekuru baba inge na ekuru bagwita ngugi na o uria etaga akabutanto bakana no ukinya wenda ugire gakabuto ni utuba makosa jara thithitie na kinya kethiri ntumurume akeia no muinga no ntu kinya wateja ku atiuga atengwa no ntu ntumurume lakini mtu tetie ri kora uanu mtu tena menye ora uanu utoe so ndienda kuga atiri issue we kuru itio kama mtu aimuia na imbugire okaire ndauga na indaugite kaire ndauga mtu imuia murongo na nkithirikiria nkauga jau jangi Thera bere kwa rera watu kirukire na beto SMS 23578 na tukwenda kukithimu inkai na mbere tu ikithimu senior influencer who MCAs have done the good job. I make it in quotes. I've done the good job. So let Mutumari Ward, one of the MCAs with the DG position, DMK fits it. It's about power sharing, not working for millions. Nibo senior influencer kuwa nawe Jafet Kadhuri arua hello Martin salimia hao viongozi walijitolea kusimama na Wameru bila kuwasaliti. Mungu awabariki sana na tutawahi sahau. Lazima pia sisi tufanye mema. Alafu next time atafuta Kalembe, tuko na maswali mingi sana kwake juu alisema kama Kawira ataenda home atabeba atatembea bila nguo afanye hivyo haraka. Ndile Igweta arua congratulations to our able coming governor Mutuma. Nwe senior influencer ingia kawa I think you are paving way for President Ruto in Meru ground, but Ruto promised Marians heaven and delivered them hell, so no way Ruto. David Mutweri arua we have much trust in Mutuma as the new governor. In fact, from what Mutuma has passed through during Kawira's tenure, he has shown mature leadership skills. We believe he will bring back Meru's lost glory. Douglas Kabondo, MCAs have done the good job. So let Mutuma reward one of them. Okay. When senior influencer, you are against power, but power is temporary. We know you are all applying for jobs, tenders, and divide Meru County finance. I think is coming to open closed tabs by Governor Kawira Mwangaza. Achoka akawa problems of Meru was MCA and beneficiaries of Meru disunity. These men and women are after their stomachs. Mr. Jim, our houses, the porridge we feed us no cabs. It won't harm us. You are against tenders to grab Meru money. Simon Mungeri arua some of the forces that were fighting Honorable Kawira Mwangaza may turn against the incoming governor because they may want to pursue self-interest like awarding the lucrative county tenders. Joshua Kadhuri Makawa, as the leaders come for the swearing in, please check on the state of Mwendanto Kedaku Road. It is in a very pathetic state. Tunateseka sana na vumbi. Simon Mungeri odengia kawa, I hope our elected leaders will support the incoming governor so that he can have a good time to implement development agendas. Queen Eric Elik Kinywarua mlianza kumsumbua akiwa 3 months kwa ofisi. Mlikuwa mnataka afanye maendeleo sangapi, hata amejaribu sana. Hope Kikia kawa, let us wait after kuapishwa chenye atafanya. The Meru voter will decide
ride in 2027. Make sure you play your cards well. Masi Gichunga kwa wale wanasema ni mama ameonewa, wakuja Kwale County waone vile mama Achani anavyopanga Kwale kitaratibu na kwa umakini. Ati bwana atakuwa kredi mochi ya kwa alafu tuchokere. Hello Wero. Wero hello. Hello. Hello Wero. Okay. Wakura. Hello Wero. Hello Gichunge. Hey. Habari kumunene. Iko amukuru kari atia. Oni mburu. Mwete Dan kuma Githongo munene. Karibu Dan. Baatu kabembo ko to kuina to ko watu ya te amwarani tu ya te amwarani tu ya te amwarani pinga uchokia nkado. Baatu inkado to chokia chunge. Watorokere mtoku bwana bamwenga. Mbere mandere nyamba ya boko kana boko nkederia de mova. Auketheka. Mwere I salute very so much. No to in general. Bena njimu au tiu in general tiu. Baukuibwa. Bawi botoka dirikare ne mutuma toka mwera tenge kajira kana bakande ko yeto te tora pura ande kero tengo geitete. Kashuja. Okay, oni nduga terege chonge na ukwe. Ndere mengo chokeria tongere wa miru bonde nkado kuona ate miru ni urira. Na oni ko dioronkani akawere gidaro ndawa dioronkani diario nawe twari urongo ne no winde jire ndaromba amiru bonde orekeri na ndabera ningo getate nkuonoka na nti ari orongo kairi nango ndogo asiwa gechonga kumande kuma kawera baumere bonde imanonto anto abarare bo bakiri batende teo chumere zora nda chumere abarare bakiri beperorea ndarike 14 ka vitwe kali nondo no kwa kiongozi no kuona na ugere we arare kewe ko kwekewe ko ngekwenda ingi so okeri atongera bonde bara antubonde bara barakarite kawera bondi bamwebere no ntibejere kwidiri otongera bo no tongere borongo kama sinani atiga kura gidianto nonto mampo mwire akatiga ripua che kuwa kadigi agatenga mukerega na ari warare au abotigera ngirijere na makobokobo so amero bakuona ntatu chone batene pana tongeria beto bamegeka na keito muronge akoro beto na nene beto bakuona bo keito mbare bere dine mero aja na gento kemwe keren ko guga ne atire chonge kwa tuika kwene gita mero igatereka na kwa tuika kwene gita mero eka yani heshima mero rigachoka rira kura idai na itogoetekia na ituize mutumantu edinkia te mwana u anto bakodogania mutumantu edinkia imutongeria ingavana ugatongeria mero nonke shimara mero rezi ada mero richoke na nonka mu mero atest aiwe ate venera ri muko na kwera yechonge inguwa bakiwa nga bageta nga koti ozo nga oke bageta kurijya nga kurongeka nga kuitibya batu to gotekeria tuta mero bonde ibate tole antu baraboni nyabarare nyumekawera na bate tole antu bonde barabingire penyakawera kura na memba bonde ba mero bonde iba gotekeria kawera na mero ingoge na ngava na ntu evinkia no turani kirere njara atutongere myake uire tigere gitunge na kawera akede nyako kwanga batana abugane kuri dio kore akaire mero atoko mwero gitunge ntuko era toka iguare tete okorea mero na tona ngava na mero aga toira wenu leo utuleterete antu makobokobo pato tuenda maendeleo tutako na makobokobo na bo ituarekerie so ipaga sana gichonge na mero nete no na rojo na igira mero bo ni lo mere tuete papi se tu vinkia na ngugendere na ndike imwerendere sawa muruganiria thank you asante Dan. Hello Wero. Wero hello. Hello.
Hello Weru. Yep. Hello. Hello. Hello, yes, ngo kuizwa. Turare na umukuru. Radia Silas mpenzi kuma bwana. Karibu Silas. Kwa mheshimiwa Njim. Tuna mheshimiwa kwa Akia Mungu mugeze buna barubangi mbele guru. Bauketheka. Nandi mwe bwana ndula. Dono rakawira no mairo birio tibito kwareria. Nangu chogeria mushoni mova sendike na MPS beto no tubango ko lutete ndongi. Watu tuwaturite vina tuwaetikia. Timba sari tona, timbi tona, tukuriara nyan tukujo ndari edanya asara tukirite. Kira bumbikia kuira gavana yite no tunwe tubatikita tuki tamoni. Kabera yaki yadire yo tigo tukwariria ringi. Nane na intobia tukija tobia yite bionde no tigo tukona. Ya para nge kwetu ya kibiro kuma wakati monga kibiro ki 5 km flagship bira ngavana otibyo abuizia na nyaurire peche dikyo tu chaurire one ndi bwana ndula ato goda ndo evingia mheshimiwa ngavana wa yite kinye ya mutuma ajeza na MCA bamba zindazi beto na ikoto tumire pa to represent in the county government ya Meru na ibo to tuwite bari ibo to na bari ugunya to tugu to bona lakini kama mona na TV ne kwa mbele buru ajeza na MCA no ndo ibo bari ugwa ba otwe na ibo to tuma namba 2 bari tukwanda makopo waki brenda maendeleo long term development ila kioneka jate vian monora na okay utura pakobe no tumakobe yega ronga ine na zano ya tikwa yo madwani ya ti madwani ya tukura one ndi bwana ndula atu tiromba no tu mutuma na mtu mukiru na musili antu baba giri mbitu chiba baba na maendeleo nari ngani antu bamiro abalete bonde amwe dineji buchi tikire tubudiwa maendeleo atuja tukwanda maendeleo te marito amanene ndo watu batu dore na to na maendeleo to ne chetu konende MPS betu na bongo ira bakete ninja ndo ibamena rwanya mama baingirite tu bateka kombo kinyekike na na watu pekeza kuginya patora taira nyake liwe atu baromba batane na gavana ura yibe batu bibiria maendeleo ya otwaga na ya baki kinyabo ile romba ya tukuromba. Thank you Silas na murungu hapa dalime sana itu asante atu wiki ngimwe. Hello Weru. Hello Gishonge. Yes sir. Beta tuprone kumatia newe kevire ni coming MP wo kama mau okay theka sana ben ndani to mwenda ndikei bwega sana no agererie mama nangu kotinye na aina 562 women in Meru para to present that is interpretation ni bama ta mama dinani ndogo ruare inenda bakware kama interpretation ne kwenda backing ne kwenda watu ambaru kenda kuruara bakoro nte kuruwa ingi benda ke kuidikira no to ya nyate o yakuo eja makwena maraya oito kwenda kuruba ubongo pa watu ambaru kwa ni kampatu omutuma i mama tene Meru County ndiche ndiara tombika kodra tu no itere kinyanduru yombe kona dotia Meru mama na baba yani kendo bradora ndo ende gwanya to yani Meru ne kura kwa ne mo kuruna mukuru ko tuke awedra tu na ntevo kinya barabange bozo bake akwalelia bakona kwena 10k na kwena mutuma ipora na mutuma bakawata na Meru tena tuma rengi no ndebo to kuromba muno bokona sporo ntora umuntu mume
no twake akwandire diondo no kinya bo dikire bo boyara arme to na to to kadikati to kwa bendita lakini mama atira turikizia kadita ito achokerenge tuorete Oito kwa to ere to muno na kaira bato endo genge to kale ya mutuma ke royo muatwale mutuma mwake tume mero ni ronda bidinge tume aturi atubai na isiaro tume aturi atubai na akoro tu na kanisa tu atera wa buyo bode kwa mpio kwa kiwa au atoroje betoro ngatu ka darike mwere kabira royo mongoro karado kaura anto ba gwankoro ko kinyanto baba kuete nkoro na midoro ai to kuria dire miro acho kuara are ate no to miro ka to kora kona ibabu to eta na konge to ra miro chamba o chamba bora ba miro kwacho katia kurira potrito kwa mutumano to miro katia tuma mudura na re tuma ni ko tuma kiankoro ya na to kora nya tu ingoa to chokere ngi ara choro to are ne kera to korania to to andre mete ne kera na to dia mete na to una mete mete mi ro choke mi akelo ni kuristomero kinoko yo mutu adoana tata mani roare aromba akura ma mwana andro amia uga kwena kwa kutoivima amborito no orianda ma go korombera lelowe na lelo ambe go bora go wenu watu kwa nyare ko ndingo to mo go rika ne rurika no ko muto chama ne no o wanto ivi mora muto eto para bondo ikweto rukura na ambe na kuna ndiki na wa idea dia tubeto mwa watanezia na mama wewe chakura watanezia meru ke kwenda kuogwa ke kwenda kutoa ina ironde bibingi tutoa meru tuore dia tubameru bore mu ma bairo ito loi meru choka kwesi mara kere to moronta chokya tora yari kadu ya choke mari mete ka chokya tora pari toke ya weterure nge kura tukoja twege toke kimwe to mwere tanya mali ya dato to kuma to chimankan to nyeri to ebe to ne kiba mtanga ni retre ni ada to bekia boto ge to kimwe iko video do ro bare akwani ro kubandia royo to ke ro to ke wa bie to go ya kwa zamiro to ri mero ne ata akora ne to mero akogwa ne to mero acho korejina na ara ro no lembo ni ke tarija kariye mero moto dia to ge to kama na bodari mumu asante sana bwana Ntudhuranira, thank you. Atu ukiingie mwisho. Halo Weru. Oi. Aya. Hata moyo. Aya. Nara nire. Amo omea. Amo omea. Aye. Joy Yahweh. Oya ma ya omani. Awe mwajimi wa. Ui. Me uya. Me we you are wa. Jimmy me ya me ya we. Me ya wa. Wa pema wa pema. Aji ke ome aula mama ba chapai mama mama ba je ua au pe yawe wa oyo you are bi jamuma au ama ya mai au yo wa au ya mu wa I ma we o me a. Ai we ya da muito. Oi wa ya Ai ya baba. Ya we. Oi wa dai. On be o. Thank you, Moyo. Oi, jo. Amo wati. Ya we ma ga onya. Oi ya I'm mom. I'm right. I made a movie there. I am mom where I'll move you. Allah. He made a job on my way. Yeah, Moma.
Ameyo, oyi anja. Aje aje wa moju. Je wa moju wa. Thank you Moyo. Asante. Katwambiri au kwa 2027 au Moyo aweta you know kwe mtu we actually Kawira wengwa awa arechumbura ubuondwe nontubwa 2027 because kuringana nawe ni ati kuri antu bobo mwenda ati kedro ari ndebe 2027 apparently nontu abasinda. You know, araritiro nontu bwa 2027 egechonga ibwaga nontu bakiuria kiu na inkoirire ira cionthe irari excuses cia Kawira nontu mutongerio mwega ukia kuita kiuthine kana kuringirwa kura ukaringirwa na wakuluka utiumba kwithira every time ondaika ya kuluka withwanirie kithurano kira kingi kigeta atia kikeya kwina period itha irereo ya break ukathithia kintu twita service delivery so Kawira nkwire ringi na nka insist mbuge atiri thina ciawe cionthe nwe wireterete uti muntu akumusukuma nontu bwa 2027 nontu akethira ni 2027 mutumane yete otonya 2027 ni kinya waomba kwithira ina interest ciambi ciawe nende kalindazi baomba musukuma ringi nontu bwa 2027 apana itirari mantu ya 2027 na thina cia Kawira ni irara itikirite wengwa na ndula nkwirire Kawira ni mantu yawe ya kulukire na iruari to kwaria mantu yawe we have more serious things to focus on kuika Meru iri amwe na ibon kuromba atongeria bonde turitangwe kenda tuchokia Meru arayari so uni nte kuona mantu ya 2027 jari at play ki kuita kwa Kawira ithina ciawe wengwa kwithira ati mutongerio mwe Mheshimiwa Jim na rwari kithiria mantu ya Kawira ya tusukumite muno ndo ayu tukona ringi yakakwina antu batwikirite we aria ituchumbura yakakwina antu bakwenda Kawira aria ariku mwankaja sukuma bamwe betu ni ndetire okethania na ara kwita wa munyoro ndetire okethania no you regret or what nthori nontu bwa kuona yaka Kawira tukinyerua we yakantu bati kuona thina itukuria ariku tukuria Meru. But thank God, maybe the gods have conspired and now we have peace. Buraende buimbere Imeru to make in the roadmap. Siasa cha 2027 isia kinyari tuachiringa. Okay, you know, maybe Mheshimiwa Jim tibo kikia kuwa because bonere mwambi manyara kiwa Kawira kedro arinde bene 2027 na ruwa ndibeti te court in actually arila uma president na deputy president wakiwa ati nibo ba orchestrated manto ya I do not know where it changed non to know president and deputy president tibo baka ite yamba but now ariwa nakula uma president na deputy president so maybe it is not over yet non to from what I hear kwena kinyame bango ya kuendia kena kuromba orders chikuiria swearing in so maybe it is not over kuironda wete arengi matini ndau nande ndontajira mtumo uretania mugambi manyara thiria boya kithia kwa wiji kabisa na ugetania mugambi manyara kinyo akara yako succeed ukawa tu it's a matter of time na mugambi manyara bareke kurongo ya Kawira iwakili wameyake mingi mno na wewe ngana kumenya clearly uga wimpicho turomba kura nonto kithia mugambi nyara na power ya no yote Kawira impeachire kada ta yote Sonko na Sonko ererie kuromba Nairobi eta kuromba Mombasa kote katombo kliwa na ABC nonto na impeachiro waitito
akiromba kura last time nenda nyanya kwa mbiro kampeni muno aikia maratasi hakuna enda twira kawira no aika make history ya karombe kura impeach aya number 3 wala nyo itito ko mengi athuri kiri Nairobi Rivers youth someone net record enda hode watemenya ko din office impeach na that was the case so kawira nonga ba mo advice bwana bare mo advice akarisaini mbere tukinya senate ngwete kibibi mutethia karomba kura 2027 kiri issue ingi ya ondas kintu kwa kesi iterwecho bamurongo iri tu mwera ibarete zwi na janji ibarete na president ibarete nawo bamurongo yetu nego igonyaka kwa yanto baringi kanyamo mali iwa yanto baringi boboega ndo tuwetere koti biri tubaigirete makamera ya live ya rendi baje ende igithomo ngotikeru kinyopa intene ya inya hajiri gwa gote bora to kwiribo wetate so I think it is not fair ya ba mwambi na ba mwambi bangi kuendelea kurongoia kawira iba mwire uma na bakethe ba mwende ba mwire impeach atomba kuromba kura na nyonda ile chi ninte kona go bucho mbiga utethia nonto menya mistake imwe na bado no akaba mizilindete pia omurongo erie one of the bland nene na ibarekane na ba president yangana bahu jaji na uire makosa yara babudhiria manene iwekera yambare kwa nene koti yele no igirwa matini na kinyeke ko ya wethera maybe kawira ata igirwa na batiri kure muntu amwitire yambare one by one amuri gire menyo tumenya weta onditanga Meru alafu joka weto nditangira Nairobi o makosa yara koti ubudhiri bukosana ya koti kabisa ndo boro kubudhia ko area koti ndo omba urita uraita so koti ga confused so number 2 orango gira manto ya bro kubudhia zui manto na koti ya bageta batu batandutanga tu tukaunta assembly lakini bagwa public participation tabudhi tu boya no abudha ki public participation is speaker but the getanya senate is speaker or senate kas speaker or senate public participation abudha ki kuno abudha ki so senate yo etre wo batu endelo ire to ro manto as public to dije ya de buya ki jage jire to bati weta ta te batu to bati weta te batu to bati ko buye so batu ra tangro public participation imbi ende yambare ure kinyege dera ni muraga arita uri to ka kambi so yeah Kare ke wati number 2 iba to tene boye muno makana na to ire boboya tariki 18 tariki 19 habari vitu batu ire te president uitayamba injanja uitambi na batu to wae to wete kireno injanja na nya batu obu to wete kireno injanja so na bonde na bamanyara atwire nya thirikari na ngodo muchokeria bura wire atwire nya thirikari ne ko lusimbi magamba ya maingi muno na ngoda gure imanyara rwari na kawira na bamakarina ibaraga na president ibaraga na deputy president kinya thirikari ne ko lusimbi no jindwa mamba maingi muno goti endri keno wezo pogo tethia na nete ko bawitethia na to menya goro we nundera ogera rabu so mandu yoba kwari myangara no ya kabisa na ne ngova ibarake kurembeje kawira rengi bemuraga bamugeti onda angayambi inde to jodri matin very well na ko mujumbura gena me be mujumbura tu beria be mutira ketu be mura ogari ogaro no ndo mura ogari ogaro no barea bila tieri antunya ita kona bra wita dia no kaba kore bemuro ogari ogaro na wono kaba kwendele wita kumure so ibarakana na zori advice kwa kawira leo tega no kwa kumuranto ibarake kumujuna no ndiba mujuna ita enough laini hiyo ndo migetiba mujuna ita enough fair enough na ruari nkwenda tudhia mapema because rojo is a long day it's a long day mheshimiwa ZK now that in the spirit ya mwambiri yo moyaro nonto Friday ngiko dikira ukiarira ure it is an independent day for Meru
you know ni ntuko ya Meru kuyukio chiathi. So in that spirit non to work kiri leadership ya assembly maybe tukambiria kuona antu barabe ngirwe committee ne baichoka kana antu baraba you know baritirwe utongeria ne committees fulani baichoka committee ni in the spirit of peace and unity. Thank you very much Gichunge. Mbere mbariria mantu cha committee cia assembly ka ngwete kontu kanini gakonie Mugambi Manyara na timu iu yonde thiurukite the former governor. Mbere ma njimu auga kambuge actually Mugambi Manyara is a bandman. Kethira no twingitiki wakiri na nathomete na kumenya bandman nimbi. Utitania Mugambi Manyara uchinda kinya kiuthi kia bieje. Utiumbo chinda. Nuntu Mugambi Manyara secretary on bus 2022 na supporta former governor Kiraitu Murungi. Kura ira Kiraitu Murungi onere polling station ira Mugambi aringaira kura 20. So it means mtu tumba kuchwira governor na secretary general kama kura polling station ira aringaira kura amuchwira kura magana jairi jathatu. It means mtu ukinyogetania nwe kinyana atumbo gutethia. Number 2, case yeje impeachment ikuthira na beta court Mugambi Manyara arungamira arera Meru ju case yewe ikagito 2028 kwa number 2 murongo bo eu ni description yetu ya ijiri case yewe ragitirwe tarik 14 nerete ya Meru case yewe ikagito 2020 8 tenya 7 ndikerete kwa murongo na gichunko itirathira bado atirathie ku exhaust ne ragite ari augire case yeje kugitwa iwe high court we 14 effort augire kagito 2028 ni werere Ameru bathike na onde mu Meru no to ndivota ndikerete indura na nyani gete kya ngavana no tutandomba indura na ndivota ndamuthikirite imurongo. Number 3, antu bathiurukite former governor kichunku kingi maimbije gachunku kidogo ndibeta obtainers actually utikyo ba umuthithia buru aba obtain na no kumenya in English what obtainers mean actually aba obtain na rega kumenyera ari obtainwa nyabira anabyo no ndunuje mtu aneta through impeachment nyote pension ari obtainwa nyabira aneta nabyo choke mbijage kange mbere mbijakire committee assembly imbigirwe ku mukaji momero auga mantu ya uria Kalembe ugite agaita nguo ateraita inde yitu nyaugite mama ana uria endwe oni nko muchwa inkwenda mwendia Saudi Arabia uria ukona Kalembe amwire oni inkwenda kwenda ko mwendia Saudi Arabia nonto ino nkona thoko ererindi kwau babu bunchwire Kalembe bundetere inkwenda mwendia na ndikambeje kiri human trafficking and illegal ugatwa ugite menya utumba kugontu uga wendwe na turego kwendia. That is not human trafficking. Anyway, on a right note bantu ja committee cia assembly nacio ngwitikio te member wa assembly uriti committee ne na ara aki antu bara baritirwe itena bia chairman ba committee na ikeja kwithira ugo tigwitikania na role yaku ire obuikurita as chairman wa committee na i members bathurana kageta kaire ki members abere oni inkwendo choka bundura ndi chairman wa committee kinya bagwita bashwa cotondas itumba ku compare members kubera bagakwinga bakendo kwinga ire ikura iringawa na I mumembo moja na vote of no confidence ya vote ro kagitatia ukauma na ndikethira members ba committee ba kuigwo ti ubaikia bwegori chairman ri kanto ethinki akeja kuringa kura assembly ajukio tongeria kenda antu bachokwa committee ne kabaga campaign bachoke ki members babere wondi chairman wa youth
Boko mpenga li chairman yo youth. Tai nkuona jampo mbako hai. Maybe I'm better chairman. Ndure ni kaire lakini ende ore akethera members bate kwenda kumwingari ka akerwa step down kenda bau bangi bajukia ite nite once you lose a seat you have lost unless you wait no ngabeterere au ketha kwena elections cheka mite kaire babaye kenda baringirwa kura waciona fine igakaroja gitikira ge 2027 yutu tweterete kija kuringirwa kura. Okay. Mheshimiwa Jim, as we conclude kuona bamoba MCAs barabara rikire group ya 21 bakia mbili kinyabo congratulate twethinkia non tubwa nini kero yu inauguration so I am just ankwere kudwani akirine kwa burabuka ando these other leaders. But we don't have a problem. Yeah. Kwando antubarano muntu raringero kura na responsibilities chawe. Na thina turarina ngavana arikyo katenda nyo play rochi yaku. Iro battery play. As an MCA no to mimi bote kwata. Kwa tuko wote mbo utakarandena sisi banga nyama leo ya ondie ku sisi wote kana bazi kwa ofisi na ku akanje kushitana na kuingo. Chief officer amyibo kwa ro achenchwa iko ndi bakajiri operation. So ingwete kia dirigari neira twetete kuyukerowe mutuma ikethera very different na muntu wende akaithera na freedom ya kuchwira antu wa into bira batiko bachwira muntu akaithera na freedom ya interact na ingwete kia kinyanga bana mutuma akaithera aita wondine kinya chi antu baraba support na aita ka support so ntikona yaka kwina a lot of ntikona kwina any problem no to pi to kwenda nyete temperature zile chimiro china ito kwenda monkyo siasa yo inama kenda at least ando bakuna liva na amero no mwankapa una tofauti at least ke miaka yote tieriele na nusu amero bateri kwendra bakiona tofauti kelelera yo nderingi ku kuma chumaine ne bateri kuina makapisa ke na mwangaziro kenda kwendra kwina environment yenja ya kurtangu na pia kenda tomba kinyini ko unite antu although nende yoro ko represent ki kwina manzotsomba ko garanti no tumende otete ke chiwa komite ke vakanti ine to kumeno to kenga kenda to igiro re tre onka as long as utigo no te va garite bieli kago bata are abio so na at the particular time kinyo onka kana to onka otiro antu bonde bakwomba kwanira itena kutoka kila mtu chama ni committee. You know, I have seen a statement chia Mheshimiwa Ken Maingi na MCA wa Abodo which is central. Mheshimiwa Mutea. You know, it's like bakwenda hukuma camp in. But you see batu tena camp. Yeah. No ndo batu camp pura tu nyo. Yo camp ya 47. Ya 47 lakini ndi menya. Turi assembly. Ye turasembele tuinde na turasembele tuinde I think mutuma ga interact na batu individual level nenda kona assembly ga tuinde atona tuinde kona yaka surely kwina ntobete te ni utengwa kiri mega tute nonto okay abeta watenga kithia ni mutea wa buthu gushini ni batu tutuko kama tatabire cha kawira nini nei although iba to koserete nonto bo iba beta bakaira kawira jui ngoiro igite kwanji igia okwa igia ngambi but no think you maturity na ndio tikiri leadership na batu the reason why nyato mbele ni sustain ndo ina tokaria for long I think ndio tikatu ipeti no tu pettiness kweta kuira ngaba no waikia ngogeta kwa ugathithia kwa weta kwa murumange you see that is petty tegoregera mutuma aita kiago eta ambiririe ndi kurumanga kiambi ya bora kabere ya tono nduma really I don't expect na nyaka ya kubulu then no do the opinion mura no this is wrong so as we talk about camp tukada tuna maybe camp nonga maybe muri no ndebe barabele na wa lakini in terms of agenda ya wiki ya county mbere na agenda ya development oga kwithira wondi ne bateri maybe kona beje ya million that kana whatever then kana 10 kana 20 kana whatever project ro bateri wiki kenda chitaungi then every MC will be free kwithira akiomba ni ku take charge ya develop no the difference here to kwenda kuna demonstrate ya mudumana kawira is that MC no mwanka ombe ku take charge ya oversight in development yake through representation role yake na that's what we are going to make sure happens in every ward in the 45 wards whether no onka kana utoronka so ando ba igwo kwa mno
by karibu kinya swearing in ruyu ibeye tuswe ngavana mweru kenda rokumani no na bamba ni kurtira antu bongo no ntoke wetu apanishi MC te MC opanishi biro opanishi ni antu bana na antu bonto wete ki antu ke tu wete na antu ba abundu guchi kana antu ba whatever tu wete ki makosa yego kwa the team ati so our government will be inclusive na tukamu as a team na tumba ni wetu lakini tabia cha wonka na tabia cha kaende na tabia cha nini bachitie na barari baya badambite no tuzija kwa muriti well said iki tukithiria you know kuri mtu ambo na commentate akiwa buranto bakubanga kwithira you know bakeci ajira ite and all that na kuromba contract from what this person thinks ni ate bado mapambano because now ndwengi ndwani ni tekwambiria njarunyo yagurite woro kuwa iponto ndula mbuire ndagwa tiri ipoga no to akiuria kiuri ingina ipoga no to bwa mumiru aris concern you mbere nkenda mbya kiuri na kiugi yaku kambaridie muringi thimu mwe ariria akimbandresi ja MP wawe mbere anto betu ba tigania West constituency gitikira nkuromba thai ikia mujumbe wa constituency na te woman representative it's going to clear the air mantu jara wauga ja kuigaira ite ijejete okarika and it is true isiasa na isiasa neturi iponto wikirwe ndau atiri politicians bambensunda na bangi thirikari ira ijete ru mbere I wish the incoming governor or the very best as he plans for Meru na mbue ite yes bigaitua na bitire kawitua na ntutwanya turio lakini kwe burambiriri antu ndabaira tutumba ko twika CC twinde twanya ni limited deputy governor akethira ari umwe so wanasiasa na barabonde bomba kwenda appetite yetu nithire iri nthiki ndoko na the incoming governor tumwekanya asetru ofisine atonyo ofisine ambirie kubanga thirikari yewe na itubati kumwakanya kinyawe akethira akithwaniria na akimenya no aumba kuritaniria no ngui menya tomba como imposira anto yokia muntu muna at the end of the day right ithira thirikari yawe ngui karema na tutikwenda aremwa ni ngui so ndenda wanasiasa bonde na all the interested parties and the stakeholders to engavana the incoming kanya na thwani no aomba kuritanira no ngui kenda deliver for Meru no twende twomba umuchanganya ringi twinde unimbe nsunda kuri antu kwenda munengera ungina kwenda munengera etutagerete interest irachi ya 2027 kukethira now Meru itumba kutwika ngavandringi ndiromba atiri tumwe a very easy time kadhure antu kuringana na bura kuona ibo akaumba kuritanira na bombi na bongwe nonto itobati gwetikia the fact that noe autwika ngavanaru na thirikari ni yawe and he is in control. Thank you. Now as ukita maoni yaku ya mwisho what advice that ya mutuma thai bura advice mutuma bura mbwire nkiambiriria kankamwira kanya kaitite kuyukia ruju won't be a walk in the park nonto it won't be easy nonto urarario his predecessor na enyangetie na akathangalani mantu ya maingi muno Meru arere there is no unity anto kabagaene mbua nusu na kwiri na barabarari mutongeria ke akuthurwa anto bonde batwika abawe kuri na barabara endete kawira seriously nonto kwa mantu jara barona na kubwithe bubweya na kwina kinya bana bubago support thirikari njaru kethire ari a unifying factor na atumenkuo irachionthe irio Meru nonto nkuo ni nyinge kenda mbicha yetu Meru iratwatwirie ichoka na kinya at the national level mbichera irari igupintwa kutuika kinya baraba inara iba kuona itwachokere mutaratarene na ibatwe atongeria tukamusupport kenda omba weta atia personally and as an individual I
pledge my loyalty to the incoming governor na nkamutethia kwa vyovyote vile nkamwa support yekwa to see to it that awetithia Meru boya ura ikwendekana. Asante. Mheshimiwa Jim, wito maoni yaku ya mwisho turingi appreciate sana kethe no twe mutaratara yo ruyu bo kethe yukari. Ya so ruyu tukethe tore hukuma ayele na nusu mwaka round da mwanja na programu ina manto maingi mono ya nanti ombani kuwa yande na ito karibisha Meru bonde Kristo ya ringini ruyu ute mtoto Amerikandi special kinyemwe utena mtu ute anto bo kamato ute mobilization ni anto angaba kurirwa basi angaba ute gintu ya kwenele so Meru kwa umba wiki nyithia ugeso ya ringini na ingwetikia mutumare ikia koyokeni maybe amba kwethera ntuko ikia Thanksgiving ndio ria ombikia kwethera kiomba ni gweta anto na gobo facility kwa lakini thaino ndo yarari manto yaraga muno imanto ya mtu ro kumba ni kuichia so kuri leaders to kweregira from outside ito kweregira lakini nento omba kuwa nonto me of course nyamba ketha confirm it bata confirm Robert to leaders from maybe national level governors. Kind of from other counties. Nteko me about governors. Kia kwa about governors, I would be nini. Okay. So, oni bora kiwa wako mwisho ni Meru, bado tura assembly to eseti ku support mutumana kumwa all the necessary support through our official duties na nkiromba Meru. To support our new governor. To support ina inyo. Kenda ampani ko deliver na kenda tomba kinyi weta ke national government na mutuma hukumita ta time rako na challenges nyingi muno nto aina kwina murio munene muno yo man into pira tutaomba kuona for 2.5 years so murio yo then iturone bya yori so no mwaka tumugwate yo kire no mwaka tumu support kenda ampani ko unite kuringanira anto ba Meru alafu areke kuringanira anto ba Meru tomba igwethira akiringanira leadership yonde amo tomba kumburanya tugeta kire president ora ikutha ikana kire executive kenda tuombani kwethira tukenbani kompagina tukarate tu leaders bere alafu tuona bere tuombike kompagina from national level alafu tuita kuira tutongere tunono tutha inwe akethira either senior most number 3 aina responsibility ya kureta peace kwa vyovyote vile kuma Tuesday no mwanka Meru antu tu baiko kapio fulani baiko tu kwena amani kwena TV ni otega lenta kama ile hapo kuna news rengi lakini bajona no tungo tiga baka bacha maendeleo lakini news changwa kuma Jumaini kuma royo did you just say that yeah never went to kama news ya no akorika akorina akorowa pete so ngotiga Meru bateka break ya news channel ngotikira ba to kona ibara ba ikimo na mandake ikupinda kwa na tokera na bra twetete na finally it loses the image as a county tuko to lose the image na nyamuno na Rome kinya uwe ngotigo tumira kinya kwa ria thimu na nya Nairobi no to ba to kwa thimu ka je kwa ria Meru kora dwara jua je kwa vile bageta so ingwetiga kuma chuma bara beba biro profiling iburu twajiria go victimize bana na imanto kinya tutithia munye tuzika no baki baturetere baki baturetere yo betre kuringira nini gura na go support so anyway na leto no tari ala ile bako zaita okay ingwetiga to kali tendea to ina tofauti nyingi muno na aki aina age kawira on decide so ito kweregira tukabude we need a strategy koringin our image kenda to bani ku respect to nationally alafu arameru e karande menya no kumenya batwe ameru ndije ko mibitulu zete matin kidrikare Kenyatta kidrikare ya Moi kidrikare ya Kibaki kidrikare ya Uhuru utebyo bikimenya ko bangwa methene gotora runata meru kuwa muzima meru ki this thing re yuriko na so no mwanka batu to support the government of the day dai no mwanka to support the rikari no mwanka to support the deputy president Kindiki no mwanka to support the president kenda meakere titomba ni kugina as much as possible tutemea kumende ndo ne account tutakumena national twanjiria nde corona na leadership ya national na evil leaders for the next 5 years so no mwanka Meru methenera ya karanthi
ye the fourth largest, ye the fourth strongest county ichokyo na responsibility ya mutuma na watu wetu twithe na MP na nito nyuma yake tumusapotete tumugwatire uchokia Meru arakenda tumba kwa nashimira tona no ntutukagara kubwithi unkire kagema tini yankurikia kinya batwi some of us are very young na itukwenda kwithira tuhita mahali in future so no mwaka Meru ithire no ruto rwagenda yombo kama tajimu emwikara no mwaka ithire no ruto rwagenda yombo kama tazendike kana matini kana onge emwikara so tukaya kurea ku build a strong Meru then twithenya woni kana wangi tutena future well the mover yes tukithiria twenda twira kwari na kiumi kithiri watumire ntuku yonthe kwithira buki ayana notice tia kuimpeach CCs na kusesha ku sensa bangi so kwa Vatican events I think itwa karire nditwa tuona gatutherie Meru kabisa twaugali tugurire kegeri let us sweep clean na itwathithirie itwatimbire motions cia kwinga CCM baba ingi bara batikwathika lakini ndenda Mumiru amenya kiri uchunguni bwetu kuri CCM baire baekuru tutagwatira makosa kwa non kun dispute nteto ira cia ekuru baire tutabagwata makosa na batorua bau bangi nabo nontu ibarambitre partners in crime tuona itukwenda beberia gitine kinyabo to serve them justice too lakini ndenda kuga kiri gesheria especially CCM bau it has been overtaken by events known to kiri County Government Act is revised ya 2020 tuina County Government Act ya 2012 na tuina some sections ya revised in 2020 it is actually very very clear that once the governor leaves the office immediately the same day you know to kwira CC babu could leave the office they are just required to hand over kwa having the governor out of office even the CCMs they are no longer in office but yake handing over nontu no mwanka bathithie handing over it does not matter pasainite contract ya gitaringana their term is tied to the government and it is very very clear in the revised County Government Act 2020 ingine area ambiguous kidogo so the only person who does not go with the uroteta na area na governor ni county secretary na we tukamenya twachoka mbunge Jumaine tukamenya how we do it kethe bugendelea na impeachment kabotendelea I think we shall look at it from the perspective yetu ya assembly Labona ni watu kidogo no menya there's a difference between kwana na kuimpeachwa so no impeach actually nyawa niri assembly can choose assembly no choose assembly no choose to proceed no to kumira the investigation your matter is live in the assembly na uri impeachwa kima kosa yara obudhirie weweta yara obudhirie they were so would you impeach someone who is not in office you can be impeached it is true it is true the assembly can proceed na yagendania ya kuimpeach no to impeachment is an action arising from what you did it is possible so it is possible you can impeach ora kakutangwena you impeach ora kakutangwe the reason get the impeach wa kenda ora kakutangwe then impeachment is there na consequences only cha kwana but you see why does the impeachment do impeach or the hold office you understand so get the consequences cha kwengwene yake then it is the same lakini kuna consequences pia cha punishment ya kwethra you cannot hold a public office so actually assembly can continue with the impeachment motions but that is something we need to deliberate as na pia it depends with the individual movers ya unda movete ya kuinga wa barabara
So I'm trying to while how do it, I can choose to withdraw or I can choose to pursue it. Na mtu mwingine wa choose bra ako choose weta nayo. Thank you. Asanteni sana. Na mutegeri please tutegereru aretuthirie mapema sana because rojo tu inantukwenda aya sana ya kunywedu muma kwa new governor wa Meru mutumantu ethinkia urokethwa kinywa mumaro uyu kwethwa kutethwa kuri na orders iu ikwirekana ati nicio choa cia kwiria anyumuma. We will see of course na Wero TV tukethwa tuli live kuntukura na Wero FM kuhakikisha ote event kinye moyo ukuluka rekethwa yikarika Meru town na kiri inauguration yu kianine kia mwenda nturu no kwa mheshimiwa Jimo akuwa mukenya wendero kwamba kwethwa ikinye kiri mambura ya na wetwa ethwa ikinye. So asante sana no ntuba kwethwa wena batu kiri mubango ya chunkia siasa tukiuna to another new regime ya county ya Meru. Hopefully mantu ya mwe yaraba jimbe de tubakithetera ba MCDIC Meru County Investment MCDIC hoping kinye kedra yecho kera unajua MYS and all that beyond the bidre yecho kanera no burajimu akuwa Meru yedro yecho kanera arayari. Thank you very much. Kiki Bensuda ni musiasa ni mubiashara na rwana uchuetikia Tigania West, right? Yes. Okay. Kwa ba gym ambiri na gym wa Mheshimiwa Jim ni whip ndani ya bunge ya county ya Meru na ni MCA wa Adhwana. Thank you very much Mheshimiwa. Asante sana na the lady of the year Eta ZK Karazi Pora Kenya, the mover. Asanteni sana. Thank you very much. Na withiri to tutegereto tukubarua rekire mubango chunkia siasa. Thank you very much. Good night. It's been real for real.